پیامنیرا روداوی لشامه ویویان فتح تلفونی منکر گوت دل بخوین کوی دخوازه بتره با آخفه مگوت کیجان کوی گوت کوا عثمان صبری براستی از گلکی که خوش بوم چما جبرکم ناوی و گلکی بهیست بو و خدمته که مزن جو عثمان صبری را کربو جبو خاطر وی جبو کویت بتنه نهیله لی بنیره خدمته وی بکه نزوجی بوش خورا حساب کن او جی گلکی که خوش بکوام به تلفونی آخفین از این روزواره بحثا کسایتی کرد یا نافدار عثمان صبری بکم تماشاوانه نهیجا آپ عثمان گبناو آپوجی دهات ناس کرن از بخواه دیندار وی همره شرشومه خودی کووار جیا بخیر آوان و برهمین جگرخوین دسال نودیان دا فیری خواندن و نویساندن کردی بوم عثمان صبری بیایی که مزم بوم نترس بو جامیر بو آمده بوش بو کرد و کردستان سری خوشی بده جبر کردبونا خواه به سالان ده زندان ترکیه و سوری داما بو گلکی هاتو بو اشکنجه کرن لی تسلیم نبو بو عثمان صبری سال 1905 لباکور کردستان لی آدیامان اجدایک بو ده ناو سرهلدان شیخ سعید جی جه کرده بو جبر ویه که 6 سالان ده زندان ترکیه داما بو پشتی آزاد بو بری خدا بو روش آوای کردستانی ده سال 1936 دا حکومت فرانسی او سرگون کربو سرگونی فلسطینی کربو پشت را سرگونی گراوا مدغشقر کربو لافریقیا 2 سالان لور ما بوش وره حساب کن ده دما یکیتیا سوری و مصر دا جی عثمان صبری و گریا بو شامه لتاخا کردان خانیه کریبو او تاوی مالباتا خل بیداری بجیبه بو آپ عثمان بهتری 30 سالان خدمت زمانه کردی کربو پشتی دست پیکرنا شر نوخویل سوری کچاوی کوه و گریا بو باکور کردستانی لی مالا عثمان صبری الشامه 14 سالان جعالی کسی سر به حکومت بعث و هاتو بو تالان کرن هاتو بو دست سر کرن دیدا بحث بینن نزیکی 2000 پرتوکینوی هاتنه شوتاندن عثمان صبری سال 1990 کوچا داوی کربو ویویان فتح چومالا آپ عثمانو افیچرا آمده کرد اف مالا آپی عثمان صبریه نویسکار هلبستوان و سیاست مدار کرد کج سال 1960 ده افغانی لشامیل تاخا رکن الدین تاخا کردان کریه و جوی دمی و حتی بری دست پیکرنا شورش سوریه وکو دبستان کش بو فیربونا زمان کردی دهات وکرن ده شورش ده اف داری هاتا گرتن لینها و پشتی 14 سالان جارک دل ودبه عثمان صبری جدایک بوی باکوری کردستانی سال 1905 بجدار بوی شورش شیخ سعید بو کل دجی سیاستا کمال اتاتورک سری هلدا و لسر دگوت مافی کردان بن پیدکه جبر ویجی عثمان صبری 6 سالان د زندان ترکیه دما کو درد کوا کوچبری سوریا و عراقی دبه لیل ورجی دمین کسکی شورشگر و دفج دوزا کردی برناده باشي هات برا حكمي فرنسية هبو حكم إعدام سروي هبو ثورة شيخ سعيدة إيش حبسية دركة شو صالي حبسية أو جبو شورش أريد أبي تيبي لما أبشوكو كانت حبسية وقت الزعيم وشي شكلي بربشوكو وي وقتي عمل القام أشربو دركات باشي نهشت القام أشرب نقول أنت هاري شاميت خلكي ور توان هيدكيا يعني تحريدكيا أبو هات شامي تم بابو تحبسي دابو يا تحبسي دايا يا إقامة جبرية جموي هيا برن سويدا إقامة جبرية حكمي عبد الناصر دص صالك ونيف كتي بشتي أسد دصالة جبركارو خباطة سياسي سال 1936 حكومة فرنساي كويدمي لسوريا حكم دكر ويد آلي وبنتشاري ويدشينن فلسطين وبشترا غرافا مدغشقر لأفريقيا كولوير 2 سالان دمينا أمي سيقون دابد أنت أو جندي هنا بدل من نايك ملتي منها كرمان نفي بو مدغشقر تقيسي المدغشقر ما ويتشاغيين خورد شاندن مدغشقر بشتي وقتا شون بقريا بقراندي زوجي
خونوي بانه كردستان ببا دسردما یکیتیا دنافبرا سوریا و مصر ده چاغا جمال عبدالناصر عثمان صبری ودگره شامی و رتاخا کردان وی خانی دکره او امالباتا خواته ده بجید بن دفج سیاست برد ده و جبو زمان کردی کار دکه. پشتی کو زیده تر جی 30 سالان زمانی کردی لورد ده ده سال 1993 ده عثمان صبری کوچا داوی دکه. أبايا أوية؟ أبوية؟ أري أبوية أبج عراقي يعني بون ملك فيصل بهالشيء عراقي جي حزكر بكارتاني استعمال ذكر؟ تبي ما استعمال ذكر جيرة شير أري شير وشاي ويبخو أني بو؟ أري بابا الزاروة برح الذكر والميبانة برح الذكر سربيح الذكر سربيح الذكر فر أخوانا المفضل بو سربيح إيش يا نخش كتالي أري نخش يا دل بيراشير بو ويرتو بيربو بتشتكت النبو أخواناوي أي سبك بو شير بو هنگف بو نبيش بو کچاوی کوی خانم درش پیدر ریا باوی خود با لپشتی دست پیکرنا شر لسوریه او ودگار باکوری کردستانی. حب جار سوريا كتيا حبسي وسياستي بردا بس زماني كرمانجي كر ونفسان دني كر شعر كر ودمالي دا ودهاتن هبال درس دبرن. درسي كردي تقريبا داي كم كسا يعني حياتك بحزارة فير كرنا بحزارة نروجا كي تنبو جمع درس النبو خورتي كرماجي قشتك خورتي حاري درس برنا جوانا تقول أدى دموا هوجي بدن غيري خو هريك بدا دها ملت ولي تبدا هيندبا زماني كرماجي دينكن إيه دهاتن قشتك عربي كرماجي نزاربو جبي قلت ناخو حسنكر أري إن بيسانتبو قلت بو دين سر تربابا سريتي داين تجارنا هيلدان بقلسي أمنا بنجبو خدي كردستان خداني نبسمو زوري قراسر بلند بشم قوري قابا بروما چوما قورستان هيجايا ببملاوي كردستان افخاني دست هاتبو دانين لسر جعالي حكومتا بعزفه مالي تالان دكن دورا 2000 برتوكن كتاب خانيا عثمان صبري دشوطيننو كلو بلين وين تايبت جي تيك ددن فيفيان فتاح روداو دمشق.